0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Ay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Quezon City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programang mangiter na dalan at saray ay sa kiyaninawa. Tang opinyon unong dignaan na saray umbali at saray issue yung makakapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito RJ Jimenez. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! 37 minutos, kasumpalan alas 7 at kabuasan. Good morning, good morning, good morning. Ada balang sinansakay. Kumusta kila ada sarayan na kaplusan. Wadyalan sa programan may paruntal na sara impormasyon na balita. Na saray putag-putag dan matuan Lignaay balay. At sa 14 sila at bulan na Abril 2026. Yan aspeto technical engineer Nexon Dakal. Hello Pantabayo Balet, amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Yada Saray headline news. Good news. 87-88 presyo na produkto na petrolyo, dapag na gasolina, premium tan unleaded. Oy, ana tuloy-tuloy na to, ano pati diesel 119. So balag, so inabuban tumat. Wala na kasi untumbok ya rollback. Kalaranan tayo. Medyo agnira makapan na papaknaan. Luwa bansan na Iran tan Amerika dasa tayo nagagawan na tungtungan pangkaranan. Kita na da pagloy bukig. Gabay to may sakay, paburod si kato. Kung napantungtungan, sa gabay to may sakay, mat paburod si kato.
Anon to, inogera kapampaknaan, Engineer Nixon ay. Ade, gira lamat, ay